Nyabutatu Nyarwanda ni mwitaba inkuru za seneri defere n'igihe n'iki gakondo yaci gatabarwa. Muribuka dukurwa muri gakondo yacu kubwo abagambanyi bashyirinde imbere gusa. None dusazi ishyanga kubwo abagambanyi bagishyirinde imbere gusa. Ariko abagabo nyabagabo ba FRN ku rugamba turakobeje. Ati munyegere bahungu banje namwe bakobwa ntiribacike. Ati jyamo kuri ratinda ndabereka inzira igana iwanya hangomba gutaha. Ati ishyanga nubwo tuhabaye se muvuka niho mwavukiye mwantwarane mwe. Gakondo yanyu ni Rwagasabo urw'imisozi igihumbi. Banzagarengane n'ubukoroni mu Banyarwanda. Bamaganya bakivangura na munyangire. Zinde FRN ntabwo uruteye uratabaye. Urabagabo babagabo muzabihishamo. Ati guma guma Rwanda meza rwa muhizi burya baruvuka tuguteza abiri. Ataho kumugaba ishyanga na bintwari ku rugamba nkavuga ibigwi. Ati ndagusabye sogokuru ntuzandaga amashyo y'ishyanga birakavumwa. Taho kuzampera umuhumetso FRN maze bohoze gakondo yacu zabubaye intwari mu bagabo. Ati umwe bwanyu buzabageza imbere mu mbere kwa barajiginywa. Ati natwe abagabo nyabagabo nitwitangira gakondo yacu. Ati uko turi twese tuzambuka. Ati muzibuka ya ntwari z'abafasha kunesha urugamba rw'abagambiriye kutumara. Ati nayo nta yindi ni ukubaka inyabutatu Nyarwanda maze abaruvuka bakabagana. Banzagarengane n'ubukoroni mu Banyarwanda. Bamaganya bakivangura na munyangire. Zinde FRN ntabwo uruteye uratabaye. Urabagabo babagabo muzaduhishamo. Yarahagurutse Gahutu kamugasa ati sokuru yari isusa nkabibamba. Maze akobera icumu n'umuheta ati ku rugamba rwa FRN ngiye imbere. Umwuzukuru wa Rukara rwa Bishingwe ngo abyumva ati ndi mudatinya itabaro. Ati hasogokuru ku rucunshu yababereye ibamba. Ati ngata yataye ubuja n'ubukoronira gahera iyo mu Kinyaga kwa Nyamuzinda. Ataho kubona ubuhake bugaruka nazira icumu mba ndoga Bishingwe. Inyabwa mu nyambo umututsi wo mu Basinga ngo abyumva ati ntimunsiga mwabagabo mwe. Atutajyana na FRN ku rugamba yakwitwa ikigwari. Banzagarengane n'ubukoroni mu Banyarwanda. Bamaganya bakivangura na munyangire. Zinde FRN ntabwo uruteye uratabaye. Urabagabo babagabo muzaduhishamo. Yaratwambukije Kizigenza ngo tugere mu Ryanyungwe mu Misave na Nyabimata ruracakirana. Abagabo nyabagabo ngo tugere mu Bweye na Nyaruguru tubahata umuriro. Maze narumikwa za FRN dukora hasi twikura umuhumetso twivuga ibigwi. Uti n'ikibatsi cy'umuriro mudatinya urugamba ducakiranye ntidusigana musigama imvune nka musigira intera agasigara mu gahinda. Musaza ndagano ngo abyumva ati subira wivuge wa mugabo we. Ati wivuge wehe. Ati umurindi wanyu turawumva muri bene Kanyarwanda. Ati ntiwibeshye ndi urugori rw'ababyeyi mu mpinga kwa Mutabazi. Ati nk'abisuka y'umujyojo mudatinya ibihuru n'ibishanga umwuzukuru wa Sebahinzi mu Manyovu. Ati ndingabigaba abagabo mudatinya urugamba ntabaye uru Rwanda. Ati nk'abigingo bijya musatirizo wasimbutse imitego y'ababisha igihumbi wehe. Ati nawe ry'umuheto nkaba nitwa Senere DFRN umutabazi w'Abanyarwanda.
nzaheba soroti impebe na byeri, ariko nzatanga umuhumetso ku rugamba rwa FRN. Sizitwa ikigwari, oya ntumpige ntwari we, kuko nzaheba byose ntanga umuhumetso ku rugamba rwa FRN. Ntazabura ijambo, ndi impunzi ndabizi, nzarya bitya ntanga umuhumetso ku rugamba rwa FRN, maze nzatahe mu ba mbere. turabasuhuje nshuti bakunzi ba radio televiziyo ubwiyunge aho muri hose mu Rwanda ndetse no ku isi hose, aho mukomeje gukurikiranira ibiganiro byacu. Tuzi ko mukunda muri benshi kuko mubasha gukurikirana amakuru n'ibiganiro bitandukanye kandi biteguranye ubuhanga, bikanatanga urubuga rw'ibitekerezo kuri buri wese. Abanyarwanda bose rero aho muri ntawe duheje ku gitekerezo cye. Uyu munsi umutumirwa wacu ni umuvugizi wungirije w'ingabo za FRN Intarumikwa Suryetona Irambona Steven Tambula, aho tuganira ku nkuru mwasomye cyangwa mwumvise zashyushye cyane zikanagarukaho n'itangazamakuru mu mpera z'iki cyumweru dusoje, zivuga ku bitero bibiri FRN Intarumikwa yagabye ku gisirikare cy'u Rwanda ku matariki iya gatanu n'iya gatandatu z'ukwa kabiri 2022. Ibyo bitero byombi byabereye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata. Tuguhaye rero ikaze muvugizi wungirije wa FRN Suryetona Irambona Steven Tambura kuri radio televiziyo ubwiyunge. Mwatangira musuhuza abadakurikiye bose. Akoze reka mbanze nsuhuza abakunzi bacu bose, abanyarwanda bari hirya no hino. Ingabo za FRN Intarumikwa ziri by'umwihariko ziri mu ishyamba rya Nyungwe, abadutera inkunga bose baba bari mu Rwanda no mu mahanga. Muri yandamukanye yacu rero dusanganywe ngira nti muhorane ubutwari, tuzatsinda, Imana iri mu ruhande rwacu. Ni koko rero turi kumwe na Suryetona Tambura. None bwana Tambura, nagira ngo ntangire nkubaza bimwe mu binyamakuru cyane cyane ibyandika ndetse n'ibikorera kuri chaîne ya YouTube biri kugaruka cyane ku mirwano bivugwa ko yari ikarishye cyane yabaye mu mpera z'iki cyumweru dusoje, aho FRN yagabye ibitero bibiri ku gisirikare cy'u Rwanda. None twagira ngo tukubaze niba koko ibi twabashije kumva ndetse no gusoma byaba ari byo koko byarabaye. Nibyo ijambo ni iryanyu Suryetona Tambura. Urakoze. Mbere yuko ngira icyo mvuga ku kibazo warumbaje, ndabanza nshimira Imana yadushoboje gukora ibyo bitero byose uko ari bibiri. Ibyo bitero byose rero nibyo byarakozwe kandi bikorwa na FRN Intarumikwa. Nkanashimira n'abandi bose ku musanzu batanze kugira ngo bikoreke. Nkanashimira n'ubuyobozi bwiza bwa FRN n'ubwa CNRD FRN. Ngarutse ku kibazo warumbaje nuko imirwano kuba ko yarabaye mu mpera z'iki cyumweru dusoje. Twatangiye kwa gatandatu, imirwano ihosha ku cyumweru. Imirwano yatangiye saa 2:54 za mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri 2022, irangira saa 3:32. Irero ni imirwano yabereye ahitwa mu Mburamazi, hakaba ari mu kagari ka Ruhinga mu murenge wa Nyabimata, akarere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Kikaba ari igitero FRN yagabye hamwe ku birindiro inkotanyi zifite aho navuze haruguru. Imirwano rero yaje no gukomeza ku cyumweru tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri 2022 ahitwa mu rya Rusekera. Utu twose tukaba ari uduce tubarizwa mu kagari ka Ruhinga umurenge wa Nyabimata ho mu karere ka Nyaruguru intara y'Amajyepfo. Iyi mirwano yatangiye saa 6:47 iza guhosha saa 7:53. Ikaba ari imirwano yari ikomeye yakoreshejwemo imbunda ziremereye cyane n'amasasu ya rufaya rwinshi cyane kandi rw'imbunda nini. Suryetona Tambura, utubwiye muri makeya ku bitero bibiri mwagabye.
nagira ngo mudukundiye muduhe ishusho y'ibyavuye muri iyo mirwano y'iminsi ibiri, ndavuga ku baguye mu mirwano ndetse n'ibyagiye bifatwa ku mpande zombi niba bihari. Mpere ku gitero cyo kuwa gatandatu tariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri 2022 ku ruhande rw'umwanzi ari RDF Inkotanyi batakaje abasirikare 3 abandi barakomereka, naho ku gitero cyo ku cyumweru tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri 2022 ingabo za FRN zivuganye abasirikare ba RDF Inkotanyi 4 abandi benshi barakomereka. Twe ku ruhande rwacu nta kibazo ingabo za FRN zigeze zigira, usibye umusirikare wacu umwe wakomeretse muri iki gitero cyo ku cyumweru, ariko nabwo bidakanganye. Ku bakunzi ba radio televiziyo ubwiyunge aho muri hose, niba tutatangiranye iki kiganiro ndagira ngo nkubwire ko turi kuganira n'umuvugizi wungirije wa FRN Intarumikwa Suryetona Irambona Steven Tambula. Bwana Suryetona Irambona, tugendeye kuri ibi utubwiye nibyo watangaje mbere mu ntangiriro z'uyu mwaka ko urugamba rugomba guhindura isura, twavuga ko byatangiranye n'uyu mwaka w'ibihumbi 2022. None tubwire imbaraga zidasanzwe FRN iri kuzikura hehe? Uyu muvuduko mufite muri iyi minsi uri kuva hehe? Kuko n'uwo ari we wese ari kubona ko mwahinduye isura y'urugamba. Ijambo ni iryanyu. Urakoze. Mpereye kuri ibyo uvuze, muri makimwe mu mihigo dufite uyu mwaka wa 2022 ni ibikorwa byinshi kandi twarabyiyemeje. FRN rero iyo duhize turakora, ikindi turakora tukavugisha ibikorwa. Imbaraga dufite za mbere nuko dufite ubushake kandi tuzi icyo turwanira, ikindi morale hari mu ngabo, hakaza n'ubuyobozi dufite bwiza bwa CNRD FRN, hakaza n'abafatanyabikorwa bacu, ndavuga abanyarwanda bababaye baduhoza ku mutima banadutera inkunga. Ibi byose rero Imana ikaba ari yibiha umugisha, ubundi akazi kagakoreka, kuko burya ibanga rya mbere ni Nyagasani niwe uturangaje imbere, naho ubundi nta handi ibi byose biri kuva naho ngaho nkubwiye. Suryetona Steven Tambula, nk'umuvugizi wa FRN Intarumikwa, waducira ku mayange ni zihe ngamba mufite mwimirije imbere? Ijambo ni iryanyu Suryetona. Ingamba nta zindi ni zisanzwe, nta kindi usibye urugamba nirwo rujya mbere. Gusa icyo wamenya nta gahenge duteze kuzaha leta ya Kigali, ndavuga leta ya Kagame, igihe cyose atemeye imishyikirano n'abatavuga rumwe nayo bose. Ikindi n'ibikorwa byinshi nizo ntego n'ingamba twifitemo cyane cyane muri mwaka wa 2022. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, Bwana Suryetona Irambona, ndagira ngo ugire ubutumwa ugenera abadukurikiye bose, by'umwihariko abanyarwanda bari hirya no hino ku isi. Urakoze. Ubutumwa bugenewe abanyarwanda rero, ntekereza ko mu byo navuze bumvisemo ingamba n'intego zacu muri mwaka wa 2022. Ibyo navuze rero nanavuze mbere hose, kugira ngo tubigereho twe ntitwihagije. Bivuze iki rero? Dukeneye inkunga yanyu banyarwanda, ubundi akazi kagakoreka. Hakenewe uruhare rwa buri wese, umusanzu ufatika n'ibitekerezo turabikeneye. Abasore n'inkumi ba FRN turi tayari. Intego yacu rero irakwiye kubiya twese, buri wese wakoraga akongera ibikorwa, utaratangira gukora agakora, kuko urugamba ni urwa twese. Ikindi mbivuga buri gihe, we munyarwanda ukeneye gutabarwa, ndagira ngo nkubwire ko hari ingabo za FRN ziyemeje kwitanga, zigatanga amaraso yazo ku bwawe. Ariko rero nubwo ziyemeje ibyo, ntabwo zo zonyine zabigeraho mutabigizemo uruhare. FRN twe turabazirikana, gusa dukeneye inkunga yanyu, nimudufashe haba mu buryo bufatika n'ibitekerezo byose turabikeneye. Ndumva ari byo nababwira. Shuti bakunzi ba radio televiziyo ubwiyunge, mwakurikiranaga ikiganiro twagiranye n'umuvugizi wungirije w'ingabo za FRN Intarumikwa Suryetona Irambona Steven Tambula, watuganirizaga ku bitero bibiri FRN yagabye mu mpera z'iki cyumweru gishize mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata, intara y'Amajyepfo. Reka rero tubashimire mwese abadukurikiye, tunashimira umutumirwa wacu kuba yigo mu mwanya we kugira ngo azatuganirize. Bwana Suryetona Irambona Steven, turagushimiye wakoze kwitabira iki kiganiro. Murakoze. Nanjye mu izina ry'Intarumikwa za FRN ndabashimiye, mugira akazi keza.